Eye opanyin kesiye bi oye politician. Me say opanyin kesiye bi oye politician. Opanyin kesiye ni de ensem bi aba betu ntentamfidie no so. Na mitie ye no na maye madwen say asem we de ai politicians de omo kan bi aye den e de afa amanfo ani so because ye nyina ye nim say politicians no tem bia no omo tum futuro edigu meka se Ghana fo yani politicians omo tum futuro edigu citizens no temamufo no omo tum futuro gu yani tem bia no omo ba omo beto anansesem edi kire yen enti mi hunu say video no man sheda am nyeden am pamuya because me hunu say we dey yen but ade ba ko ne say maye social media personal no me bomode ne edoto ho me say ade ba ko ne say maye social media personal no me sheda edoto ho sani ebe ya empanifo bi say debi asemti no ye dokotu kwadu a ye jam ho esanse kombi betimi aba na aduani nyina asa bet kwadu no betimi akumkom ana ebejujukom no ano amaye enitina mampanifo so debi asemti no se ye dona se ekotu kwadu a ye jam ho se ne ebe ya komba ye betimi ayede anya bina ye de behye ya no eniti mi hunu sa video no me de to ho ena me de mayi mani na mehwe no ma eko na ene ena msa ne ko hia opanyin kese bi o ye nyame nipa ono so asem kro no na ono ni de no me de to ba ko no politician ni de no ho no na me hunu se eye atapanyini ene atakakara eninti na ehun behia se akofuna media ye de eba na afei no ye de beto ye followers no anim na ye ma ye followers no omo ankasa ebinim nye judge na ebinim so nye lawyers na afei omo judge emayen sana ene ya ye no abusiafo mi amekasa midin ede amono ba kope bununi abrante de bia mekasa mi se babia nokora ne da no so wanfa nto ho a efiri to amono niye bam aduro bia enka demo asem no America no misro yiyi wasum na tenase na tie na mom ansa na obetena a obetie no se unya subscribe ema akofena media me subscribe ma akofena media na so wa subscribe so ebetimi abase entempe ene ayire frenti no wo yire firi se notification icon bell no wo die no wo bell no wo do nsa bebo so na ebe turn on se bell no ana adoma ne turn a ene kire se ye di video bia ye di tumu pe ntentem a won sabeka na won soso no wo hunu nia eko abusiafo empanifo se kasatentene entoponko emfirisirem na politician no de no moma yeni kan nkotie ensema politician no eka no kwan a Ghana efa so baaye ene kwan a Asanteman efa so a Asante babeboa ma ye gi Ghana si ho ena sta politician no oka ho asana politician ben ena okasa eye General Mosquito Asiedu Nketiah a ye nyina ye nim no papa ba kope a wone na we NDC nyina no meka se oya abusuan panyini one na ode ensem tudwa sene ye ya Asante ebaaye na Asante kura firifa hen na Asante kura no die sa abere no na omukura no sen omugina abere ne sen na omobebere ne sen Asiedu Nketiah ede ni nyina na ade ye me wonwa se ye nyina enim se Asiedu Nketiah eye bono ni Asiedu Nketiah we ye bono ni nti mete se o kasa asem no na msi oyiwa we di atadwe me matede enti yenkore nkotie ni Asiedu Nketiah owo ede maye NDC abusuan panyini momme yenkotie ne nsem a oka enti na chese Asanteman de eti eba bia na ye independent de ne ya fra no Ghana na wo chichemu miensa Colonial no a omo sign bond of 1844 Asanteman abra na brahafu ni Asante nyina bomu ye baako
and Northern Territories, and also and Western Togoland. Ebra na nipa binom ekwa prefer hudie no na Asante fonka ho. Osafo mafu. The tell say colonization no ba no. Na Asante nka ho. Abrofo no bond of 1844 no. Otumfo no man sign bi enti o man fa Asanteman anko ankoje colony biase. Enti na the colony no central region, any eastern region for, any western region for. Woman the cousin sign krata say Asanteman tete woman into Bruni me omo so na yenta omo echi se ba se Asanteman ezo icon omo so a Obroni atimi aboa a defend o. It's not just say Asanteman de eti e ba bia na ye independent. Enunti almost signing bond of 1844 na Asante. Sa na tie so say e kodru ba bia bond no e ya da ne nkwaso no. A wo mo pre aji wo mo wa free sa bond no ase no. Eno so party a wo di kan tie ye no. Na eye na djuma wo colony num wo safo ho. Etu omo kofa Kwame Nkrumah eba be ye general secretary no. Eno no ka say Sesia party aya no club kitikiti bi wo colony ha. Eno ntimi fight for independence. The woman say Asante am sign bond of 1844, but a brave baya tribes ya ewo coast to her. Eko fa abrofo say mo ho ban. Wo mo ka mo mu ne abrofo no ene Asanteman be kon. Ena wo ma dane Asanteman no say woman no empire so ba say e protectorate ya. Woman woman so. Enti Asanteman ko say ni krata but omo di tumi no ni ade na e be di woman so. Enunti ya dro no say ba say ye ko Agyefa hudia atse yitimi extend Santem na Northern Territories so they no so abeka ho. Iti na ohwe de ne ya fra no Ghana na wo chichemu miensa colony no a omo sign bond of 1844 Asanteman abra na brahafu ni Asante nyina bomu ye baako ena Northern Territories eno so wo ho ena Western Togoland and also na Agyeman for colony. Na omo defeat World War no omo defeat Agyeman no. And na Britain and France for chair Agyeman for ensase e Africa. Enti Togo na omo che mu mienu om de fa ma France for. Enti omo de fa e ma Britain for. Enti Britain for no de kan Gold Coast no ho a na ye hwe ni nyina so nti na sa chichibu na yin abusiafo enye no ye maame akuyadonko a wanya ni ba bi ko o se enye no Asiedu Nketiah ensam a oka no o ma yehum se Asante na Asante no Ghana fo ene kwosere Asante ma Asante eba be kan Ghana ho enye se Asante fo ne kwosere Ghana se omo pese omo ba be kan ye ho na omo di wo mo ho ye kurom ni bunu ni ena ene watu nanum tuo eya na mepenisei mani ji obi a onim history no na oka nokore no ede kire yen enti sa ahimfu binumu a mempese mebo ohini bia din
omo de tom futuro edugu omomanfo ani no na eno no na menam so na enne mikohunu osofo panyina ono so ogina na nsam osofo panyina ne ka no me bomode tie nsam no na msi kai ene Asiedu Nketiah de no eye pepepepepepepe eye panyini ne kakra ene nam omo nyina ni mu se omo ti se omo kasa se omo nante se omo bibia mu ye pepepepepepe osofo panyini ben ena ono so no oka ensem efa Ghana kwanya Ghana efa so ma Asante babeka omo ho osofo panyini ben osofo panyini apostle opoku nyina ono so no de ensem a ni Asiedu Nketiah ye ka no ena ono so di bi eniti we die wuntimi mbeka se si ya na sesei mama yankotie ni a osofo panyini apostle opoku nyina a wo ye Pentecost a whole Pentecost e wo wiase nyina no omo chairman ono so ni a ode beto edwa ententan no so mra. The Ghana we see today was not the Ghana when the Big Six started the independence. When the independence struggle started, Ghana comprised at that time the Western region, the Central region, the Eastern region, and Greater Accra. But when they were struggling for independence, it was Dankwa who moved that we need to bring the people together. The Ashanti people must come, the northern provinces must come, and then the British Togoland also must come. He started the initiative. And that was very, very workable, and they worked until this was achieved. When it comes to the Asante Kingdom itself, it was Dankwa who actually worked very hard to see Otumfuo's Agyeman Prempeh II to bring the Asante Kingdom to join the independence of Ghana. And he was successful in doing this, which was also very, very important. Dankwa played a role that should not be forgotten by Ghanaians. Piao abuziafo ene na eda ho no mo no empanimfo se asemwe ni de aye se bisihunu eni konim ahaban ye tase no banyansafo eni ti asemwe me amono mesra akofena media eni wiase eni Ghanafo nyina se obi amfa na dwenkyere emra wo comment section no ase ho no mo se eyade se Asiedu Nketiah de no general mosquito de no me de ba ya nka ebeka se politics me ye NDC nanso me ti wonumi nipa ba akofo me nya MPP ena me nya NDC ena me join kuo bia na party bia na ade ne se me hunu ye na me de to ho ene Pentecost a whole Pentecost panyini ameka se Pentecost abusia panyini apostle opoku nyina ono so de aba beto so amaye hunu babia Ghana anasa Ghana for kwai sene ye ya omukọ sere asantefo ema asante babeka Ghana ho asamu ni o asamu no enie sene ye meka no we de osofo panyini apostle opoku nyina ena oka ose tete Ghana no enya ene Ghana ya yehuni Ghana no yehunu ni first no a omudiem nika kokosre asante ma asante de babeka omo ho no enye sa Ghana no ena yehuni na chese se wutie sa mpanifo mienu nsam ya omo ede ababegu ho ya omo ka bibi ena akire yen indirectly no omo huru se nuoma bi a ekoso a enkrofo bi di ye edidi asantefo no anaso omo didi santehene no omo ani nye ho na empanifo bu be bi se kokosa chikasa kire buronyi trofo a eya na wotena kasa bebuom se be no sa na mabu ne de ya
ewiase ya ye we wahu se wanya bibi ama waase a ye nsane ye ho enye den enkobo no koro no Asiedu Nketiah o kasa no o se Asante na Asante ne bono ebom entina ebe akoye se dede ni kokko emma sana na etiye na emomu no entokwa ne nuoma ekokko bebaye ne jama nsem ne santokwasem ne ekokko bebaye ne emfie bi ni years bi no ene ne ma Asante ti no ho enti ekokko ba se afenu na baabi omudu omu ko sheye na afe senior abrofo no kwan ye fa so omu yisu wo omo no omu hunu se Ghana na Ghana mu oha na Ghana tisa tentenhuo na Ghana tisa takra na Ghana mu ye hatu tise toilet paper no na so mbeti madri omo na omo gina omo na so a edise omo kwa Asante na omo ni Asante koye den kasa na Asante ebebom na afi omo ayeden omo atimi akọ agi omo ho because omo hunu se Asante eye super power afi omo hunu se Asante ba be ka omo ho a omo be yedu na sunsun bi beto ni hu bi beto abrofo no so be ma abrofo na dwane Esa sabere na abrofo na fomu ndomom na emom na abrofo ntime enye de enkroso nko Asante foto letremu sana ade ne na etie no na abrofo no English abrofo no ene France abrofo no na omu ntime nye de enkroso enko Asante foto letremu o try na hwe ade be yo na emom no na enkuro no aka no abrofo no ayede afomu nyina nomom Oma capture wo omo ayeden omo afom de omo ye ne omo pe sabere no na Asante omo na omo ba bi omo da omo ada omo didi nom omo ye omo bibia se ne omo ankasa omo pe omo ni obi ani asem na momo no Ghana for mo fanchem Ghana for hunu se esese omo timi di omo ho na omunya omu freedom no na se free any dom ne beba dia anye nani nyina no hwan mu ne betima aboa ama free any dom no aba anye na esese omu tu Amerika na omu de nkotodwe any adesrede kese ni su ni adwajuo na omu de koto Asante anim sabere no na otumfo odi kan efe opoku ware no na oteso ena mpanifo ni nyina ka bomu ana omo ye omo adwesa ania esese omo kwa Asante ana omo ye den omo kwa pa Asante chew eni na ma enne ye ka Ghana Asante wo chefa wo Ghana mu Asante wo chefa wo Ghana mu Setambia me betena se na se me kan se mu na manfo bi nim timi de comment ba na o mo abekasa an wo ye buru ni na nso setambia wo kasa na wo kasa ma Asante me kan ni pay na masini pense ba bia no kore ne da no abusiafo eya moma ye mfanto na so wa mfanto wa ebe firato me se ba bia no kore ne da no eya momoa me na moma ye mfanto na so wa mfanto wa efirito me nya bias esanso so ye tenase ya ye de ani to form na ya hwenuoma empanifo se bedi akono se ni di fata no na ni di fata no wakono eni ti sa Asante ye bo omudi a ewani omo aye ama Ghana ama ne Ghana mu ayedu eno ho nsem na so no ye nya ehumfu bi no mo eni nkrofo bi no mo a tabi ade bechi bia ne emrante ne meba wa bi no mo a ade bechi ade besa bia no omo de Asante anim etwitwi fom na se wanya bibia ma wase a mesro yensane nye de ensan ye ho embo wase koro no so what you say na say wase a wo baba ma wo ye de wo tena no so bu wo pa ma wo husan no se wanya bibia ma wase no a wo sansan no ho ebo no koro no na bede na yeye ni sumi na so ana Asante ye omo ye eni se metimi akasa sesei no Asante omo nananom eni omo mpanimfo no omo ko omo kra achi no ba bi omo obi omusu esanse dienti so omo nim se emire bi ba beba ama nkrofo bi asore de omo anim atwi omo nananom eni omo manom no omo fase anim anim atwitwi fom a enka omo anye de enka omo anha omo ho nkomwan ha omo ho na sa Asante so ama meka wonka meka sa ebia bepim sa abiri nka Ghana fo nka yenya independent
nka yentimi ni ye ho so wo se na ade ni sitie eni ti ye sremo esa ne sremo biem se ensem ni bi wo ho no mo a eya na eya asefem ehimfo bi ni mo na omo kasa kwan a mo fa so omo kasa no eya na eya awerehosem eya na omo tumfuturo edigu ye chese nipa bi ni mo madwene mo ha no omo tumfuturo edigu omo ani na so saa na sese eba esanse ewiase ya ye wo mu no yesi nipa bi no mu eye tese aboa kokko mu didi wi a na omode wo mo ano atwitwi form saa na nkrofo bi tie esanse asante aboa ma ene Ghana mu ayeduru asante ayeden ama Ghana anya fa hodie chese ni nyina mu no ene omo ayeyie no se emrantie ni bi ni meba wa binim na himfu bi no ebe tena ntintamfidie no so a na omo di omo atem Asiedu Nketiah ya Ghana wa ya bununi Asante Nketiah wa ya bununi Asiedu Nketiah wa ya bununi anasa Asiedu Nketiah nya bununi wato nanum tuo ena apostle opoku nyina wa ye nyame nipa a whole Pentecost oda omo ano ono so ninsam no a aka no utimi hunu se omudi omani to fom hunu se nuoma bi koso a ano odin na eya na hwan na ebeka esanse baby omo no moduru no omo ntimi mfa omo ano ema metumu enti sa brantie bi ni abeba wa bi mfa ho se omo beba bedidi omo atem eni na ma omo ayedin no eni ti asema ye kan obenyansafo ntie ni badwema enwene fa nkwa adwendwene mu so wanya bibi ama wase a ye mbo no koro no akofuna media nie yada mase a awisi